izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuzi neza yuko hari amasezerano yaratubwiye ati babiri batatu bakoraniye nzaba ndi hagati yabo. Ni Imana itajya yifuza ibyo yavuze arabikora ngo natwe dushimira Imana yacu ko yatwemerera aduhaye uburyo bwo kugaruka hari njya nibuka bariya ba Mariya mujye mumenya ko bari abantu kimwe natwe. Hari benshi iyo Yakobo avuga ati Eliya yavuye kimwe natwe, hari benshi bigora kumva ariko niko bimeze. Bariya ba Mariya bari abagore kimwe n'abamariya, hanyuma hari akantu bari bafite abandi bagore batari bafite, rwari urukundo rw'ukuri. Bakundaga umwami ku buryo amenye ko umwami yaje, amenye ko abonye okaziyo uburyo bwo gusubira kuvugana nawe, bwo kumwegera no kumutega amatwi, yaranezerwaga cyane. Batubwira hari amagambo bakoresha muri Yohana 11 kamurebe akantu gato, natwe tumeze kimwe nabo, twibaza ko ikintu cyo gihe cyacu umurongo wa 11 umurongo wa 20. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Turajya noneho kuri 28. Amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha yaje. Umwigisha yaje ndiyo 29 muve. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Donc bombe abe Mariya abe Marita iyo yamenyaga ko hari okaziyo, ni ukuvuga ko hari uburyo bwo guhura n'umwami. Marita yamusanganiye hanze, yavuye mu nzu amusanganira hanze, ariko Mariya nawe yumvise yuko Yesu yaje. Bibiliya iratubwira ngo arahaguruka vuba nawe aragenda ajya gusanga Yesu. Sinzi, ndibaza ko natwe nous avons répondu à l'invitation. Ni ukuvuga twaje hano kuko turamushaka, kuko turamukunda. Imana rero idufashe. Hari ibyo twari turimo ejo, sinshaka kujya kure cyane, shaka tugaruka kuri iri jambo rijyanye no kuzuka kwa mbere. Kuzuka kwa mbere, abafite umugabane muri uko kuzuka kwa kwanza. Kuva mbere hari ukuntu bari babizi, ntabwo bari abantu bameze kimwe n'abandi. Ni ukuvuga hari abumvaga ijwi ry'Imana, hari abamenyaga ijambo Imana yohereje. Ni ukuvuga ibihe byose yoherezaga umucyo, yoherezaga ubutumwa, yoherezaga ijambo risobanura, rikubiyemo, ryuzuyemo inzira
wote waliona. benshi Wengi bumva ijambo ry'Imana wengi walisikia neno la Mungu. abumva ijambo ry'Imana ntabwo ari bose babona umucyo Imana yohereje babona ukuri koherezwa aho hantu babonaga imigambi y'Imana. Ndabaha example. Kapatia mfano. Ni mureba Abisirayeli. Mwangalia Israeli. Imana Mungu yari yarakoze amasezerano. Toa ahadi mbele. Yari yarabwiye Abrahamu. Iramubwira ngo icyo gihugu urimo jyewe ndakiguhaye. Igaruka kuri Yakobo. Iramubwira aho hantu ujyana ndahaguhaye. Imana yaso Isaka naramuhaye. Imana yasogokuru Abrahamu nawe naramuhaye. Nawe rero Kanani ndayiguhaye. Abana babo watoto wao bari babizi walikuwa wanajua bari barafashe walikuwa wanapata yari restation ilikuwa ni mambo yanarudi ndani bari babimenyeye walikuwa wanazoea bari baziyo sesera wapate ahadi bari bazi Imana yabwiye Abrahamu kuko imuhaye icyo wapate ile nchi ni habaye n'ibibazo tulipita kata shida bakajya muri Egiputa wakaenda Misri bahungiza walikimbia bari bazi ko Imana yabwiye Abrahamu iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzashakarira ubundi bwoko taifa hili ariko nyuma y'imyaka magana lakini baada ya miaka cyangwa bibi pesa zaza takuja zabakurayo n'ukuboko nguranguye zakora umurimo bazawubona bagarukane Kanani bari babizi neza walikuwa wanajua ni ukuvuga kusema ijambo bari basanzwe babizi walikuwa wanajua amasezerano bari babizi walikuwa wanajua bari babitekereza walikuwa wanangojea ni murebe icyabaye rero wapeleke kipiti Imana yohereza Mose Mungu akamwambia yohereje Mose Mose yaje afite ijambo rijyanye n'icyo gihe ni ukuvuga ryari isohozwa ry'amasezerano yari imanukayo isoko ryavuze ije alipofika ikintu gitangaje wapeleke gitangaje n'iki ngiki kushangaza nini yaje ababwira byari kuja kumwambia maneno Imana yale yabwiye mo yari yabwiye Abrahamu Mungu aliambia yaje ababwira ibyo yabwiye Yakobo anaambia Yakobo ibyo bahoraga basubiramo iramubwira ngo akamwambia numvise amaganya nilisikia maombolezi nabonye umubabaro ndio nzuri nabonye agahazo k'abanyegiputa jyewe kamanutse nje kubabohora basubize Kanani bwa butumwa bwumvikana ilikuwa ni ujumbe nasikilikana ni ukuvuga so message sema ujumbe n'avait pas besoin de tel haiko lazima matafsiri ntabwo bwari bukeneye abigisha bakomeye bo gusobanura ibiriho birabitse ile inapitika mambo ariko nimurebe icyo kushangaza Imana ubwayo ije ahari isezerano cyo nakwita principal inasema ya hadi kama iruhande yaryo ashamikiraho agatanga noneho imigambi akavuga ibintu uko biri akavuga ugeza gukora akavuga n'iherezo ryayo niko byagenze neza Mose ntabwo yaje ababwira basati y'Imana yule Mungu anakuja kuchukua Imana yaravugaga ikaba jyewe kandi zaza zaratwara bajyana n'icyo gihugu kigali gitema amata gitema ubuki jyewe abajyana yari imigambi y'Imana byamara imyaka itatu ikiwa miaka tatu byamara imyaka itanu au miaka tano byamara 50 au miaka 50 Imana yagombaga kubikora Mungu angepasha itendo Imana yari yabiranye kwa Mungu alilapa hari ikibazo uko shida sasa kubera ko bageze mu nzira jana nafika mu njia abenshi batiye wengi wakakufia tiani kuko nibyo twari turiho ndio ile tulikuwa jana apana ejo ntabwo ari byo twasomye twabisomye turi ku rutare tulisoma katika urutare rw'umwuka mwamba kilo baravuga ngo wanasema bavuyeyo ari benshi kwa wengi akavuga ngo bariye walikula ibyo kurya by'umwuka ariyo mana ndio maana banyoye amazi aturuka mu rutare rw'umwuka mwamba kilo to bareba hose walikunya wote babonye waliona umuriro n'amaso yabo macho yao barabibona waliona babonye imirimo y'Imana ikomeye Mungu alifanya ikubita Farawo ikubita Egiputa yica
ujumbe ubutumwa bwohererezwa nakuja ibori juu ya wateule kuva mbere tangia mbele shaka kwereka umugabo napenda yari hamwe n'abantu alikuwa pamoja na wengine Yosuwa yari hamwe n'abantu alikuwa pamoja na wengine iyo bagerageza wakati Biblia yatubwiye Biblia inasema kugira ngo bagahema hivi Mungu apate manu babanje kwikorera imiceri walibeba mbele mchele ingano ibiryo chakula bari bafite umwe wese afite agafuka kila mmoja akurana alikuwa nako anapokutana naye akurana n'ibiryo byo ku muryango noneho ibiryo birashira amazi bari bikora arashira izuba rirabakira utari burabakira inzara irabakira barangije Yosuwa atigeze yitoto hakuwahi kunung'unika kubera ikibazo atitoto Jana Musa kwa kunung'unika kubera ikibazo atitoto Jana Aroni kwa kunung'unika bari ababiliya wala Miriam kubera ikibazaga kuruhande rw'Imana habonekaga bake wakaenda kwa upande wa Mungu kuki benshi bananirwaga kandi imbere y'ibintu Imana igaragara inkingi y'umuriro yabonekaga zikuma waziwazi apana rimwe na rimwe mefu haikuwa ni mara moja ku manywa mchana yabaga ari igicu cy'ubwiza wingu ya twebwe turavuga tuti sisi tunasema dusenze hivi tukiomba ndugu igicu cy'ubwiza cy'Imana cyahana ile wingu ya utukufu ikishukia hapa Fred nibaza ko twajya mu ijuru n'amazi nasema ndugu tunaweza kaenda mbinguni na miguu birashoboka ko muri mwebwe shaka kubabwira Isirayeli kuva unango manu yaturukaga mu ijuru ikava aho ngaho yarangiza igashonga bayibona bakayirya ntawigeze arwara ntawabyimbye ibirenge ntawe inyengi imyenda yasaze Imana yari izi ko Mungu alikuwa anajua ntabwo bagiye gucuruza mu butayu hawezi kufanya biashara ndani ya jangwa batazajya kurangura hawataenda kununua na kufanya mavazi mengine bazabona aho bakubasa watatosha leo n'ibindi ngo shuzi ya bashobore kushona mavazi mengine Imana Mungu ya Abrahamu Mungu Abrahamu niyo yagombaga kubikorera ibitugu byayo yagombaga kubaheka yagombaga kwikorera ibibazo byabo byose umucyo nuru ya wakati yari Imana ubwayo Mungu yalishe alikuja shekutomgoka shekujyana bakugeza kufikisha gihugu cy'amasezerano nchi ya hasi zipani ujumbe Mungu analeta ujumbe ni murebe angalie tujye mu nombre 13 gato kubara mufe Hesabu turajya mu kubara Hesabu 13 shaka tere ku murongo wa 24 anza mstari wa 17 kubara Hesabu igice cya 13 sura ya 24 mstari wa 17 aradusoma batekerereza Mose bati twageze mu gihugu wadutumyemo ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki ndiyo ngizi imbuto zawe eske barizeraga je walikuwa na mimi ndiyo kweli bizeraga cyuko kwa ikizi nchi kama ni nzuri ni ukuvuga aya bari hano uko nyuma kwa bazi ko wanajua kwamba bazavuga ibitego kujua ni mambo ya kuopesha akasema Mungu akajya agerageza kwimashina jaribu kuwaza ukuntu tuzazamuka hizi tutapanda akavuga ati nzabona amahirwe kazo nyeupe tuzabona umwami tutaona Bwana noneho akuba n'ibintu biryoshye anafanya vitu vizuri ni ukuvuga Sema. abari hano wenyewe kwa siku ya leo bazi yuko supete bose wanajua kama ile karamu nta kintu cyiza kimeze nk'iyi hakuna kitu kizuri kama hili ubukwe bw'umwana w'intama harusi ya mwana kondoo bazi ko aricyo kintu wanajua kama ni cyiza kizuri zaidi kinawezekana mwaratase igihugu namwe mlipeleleza nchi na ile wengi warafashe koshi ulikamata broshiri reception miuri ibimenyetso saba urabisoma naisoma usoma adoption unasoma topsi usoma l'épître aux Hébreux
amaproshire ya William Branham urayabwira ufata ikimenyetso urakisoma ufata donc byose biza umuriro muri wowe bikundisha ubwami bikwereka umuriro bikwereka ukuri ntabwo bihuriye n'izamurwa hakuna kwenye mnakutendea na kunyakuliwa umugabane mw'izamurwa sehemu ndani ya kunyakuliwa ile ni habari ni inkuru ni habari kuri bamwe kwa moja ni ukuvuga kusema umugabane sehemu urabona ndani ya wale umugabane uri bene umugabane ubasazi wataviona iyindi nkuru ni habari nyingine sasa tafuta ihuriye hakuna kwenye kutendea na mambo kuchunguza tunako pesa kupozera kitu tunaweza kuuliza swali aba bagabo bizeraga message hao wanaume walikuwa na mimi ujumbe barizera walikuwa na mimi isotare jusque bajya gutati walienda kupeleza nchi bagitase walipopeleza waliona gisi ilikuwa kukiwa mko kiri waliona gisi hari benshi hano uko wengi hapa kisoka pa wanaweza bashoboye wako na uwezo fata la parole prophétique kukamata neno la unabii bakashira kuburo katika mstari bagafata refu wanakamata kujakuliwa wanatoa nafasi yake wanatoa nafasi yake zamurwa bakashira mu mwanya bagafata kibirasho bakakwenda sana bakafatiri shako tuwa mfiko akatondesa umurongo mstari kisha nasema Mungu atufunze sisi tunaenda giza est-ce que abagabo bari je hao walikuwa ndani ya giza problème yari ahandi shida kama ni mengine donc 28 Timothée na 17 17 bayirangije bazanize 27 makumyabiri na karindwi twageze mu gihugu wadutumyemo ni ukuri koko ni icy'amata kiyo abatarakigeramo bafite ibibazo walifika ndani aba bakigezemo walifika ndani twageze mu gihugu badutumyemo uliona twakizungurutse imbuto twazikozeho igihugu twakibonye ibintu byose bimeze uko byandikwa byiza cyane vizuri ni byiza kwakira misa vizuri kupokea ujumbe turi ku kibazo tuko kwenye shida umugabane itati sehemu izamurwa ndani ya kunyakuliwa bibi harusi ushaka umugabane mu kuzuka wa kwanza ninapfa kwamba kufuka pasha kufuka ni ukuvuga Yesu ni agaruka Yesu aje gutora akachukua kanisa gutora umugeni kwa bibi harusi twasomyejo kusema jana abapfuye waliokufa sisi tutatangulia sisi tutakwenda abapfuye arabanza bakava muri Mana watatoka bakaza gutora bili yao yo babitse mu isi ilo leo kama dunia yo babitse mu isi ilo lekana ya majibu ni ukuvuga kusema kuzuka kwa mbere kwa kwanza umwami kwa Bwana amanutse gutora kushuka kwa kanisa amanutse gutora itorero akagera atafika chini ageza akarengera hata katika kwa hii dunia ibyanditswe biravuga ngo maandiko yanasema abapfuye bazazuka waliokufa watafufuka mara ya kwanza kiriho sifa tunayo hii tutabadilishwa kunyakuliwe hamwe nabo pamoja nao gusanganira umwami kulaki Bwana ndani ya mawinguni tuna probleme irihe shida iko kabisa ikibazo kiri shida iko twagombaga kwiga no kumenya tungepasha kujifunza abantu ibibazo bahuye nabyo shida zinazo walikutana nayo byabafashe kwambuka Yorodani ili watu wanakosa kuvuka Yordani urupfu kifo Yorodani igaragaza inaonyesha kifo ni ukuvuga ni kusema abambere wa kwanza abari muzuko wa mbere n'abavuga Yorodani yiciyemo kabiri ipasulia mara mbili Yorodani icikamo kabiri Eliya niko yambutse n'Abisirayeli na twebwe na sisi kwambuka Yorodani tunapasha kuvuka Yordani turaza kubigarukaho tutavirudia kutena nitujya kubimenyereza tukifika kuhusu mihuri turaza kujya kubimenyereza tutaangalia mihuri umuntu yibaza mtu anajiuliza eske jewe je bibi zazamu itanyakuliwa mbega jewe je bibi ndi mu kuzuka iko kwanjye ndani kufuka kwanza uno munsi badafitiye sifa leo kuonge gari kipi Yesu ni agaru Yesu ndiba abandi bazaza gutora imibiri yabo barangiza unaweza bakazamuka kupandisha bakajya mu bukwe wanaenda na harusi barangiza bakajya mu bwami bw'imyaka barangiza bakaza gutura ku
umugabo nka hari umugabo yitwaga Elisa. Uko mwanamene na Elisa yari umwe muri abo. alikuwa mmoja kati ya wale. Mes frères, shaka ko mubona. Ndugu napenda mone. N'est pas question de masse. Haiko abantu benshi watu wengi. Ntabwo ari ikivuru. Watu wengi. Ntabwo ari majorite. Wengi. Hapana. Ntabwo ari abiyemeza. Wanajiandikisha. Hapana. Donc ashobora kuba rumwe akaza akabavuga. Anaweza kuwa ni mmoja na kuja kuvuruga. Yarangiza agafata uruhande rw'Imana. Akimaliza na kupata upande wa akarugumaho. Ananyeganyega. Yasingizike. Amadini nasimama. Ugabe nasimama. Gihugu cyose nasimama. Ntacyo byari hata mfanya kitu. uriya mugabo Yule mwanamume mwibuke Yehoshafati aje alipokuja azanye na Yoramu. Baje walikuja kumuhanuzi kwa nabii. Umuhanuzi yagifitiye akazuke. Nabii alikuwa na kamera kake pale. Ntabwo yaranezwe ibyubahiro. Yakuwa na heshima. Ntabwo yaranezwe kuwa na hangaikia indamu kupata faida, ubutunzi bw'isi, mali ya dunia. Uribuka kera baniyaza wakati Naamani alikuja. Naamani amusanze iwe kasuke kalima kake. Biblia inasema Naamani alikuwa general wa Syria. Yaraje n'amafarasi. Alikuja na farasi. Yaraje n'imikogo. Alikuja na magari. Yaraje n'ibintu. Yaraje na zaza. Yaraje n'imyenda. Alikuja na mavazi. Yaraje n'ibintu byinshi. Alikuja na vitu nyingi. Na za parfum. Ibintu byiza byose. Noneho nawe yarategereje. Alipojea. Proteje iza kuza kumwakira. Wale wakakuja mpokea. Mes frères, ndugu, kumenya ibanga ry'Imana, kuelewa siri za Mungu, kumenya imigambi yawe, kuelewa mipango ya Mungu, icyo irira kazi kunafanya ni ibintu bitego, mambo ya kuogopesha. Biblia itubwira ngo, Biblia inasema Naamani alipofika yohereje abantu, alituma watu mugende mugire na asema ni hapa. Okay, mugende mugire umuhanuzi, asema ni mambele nabii General Naamani anakuja kandi washa tena, ni wanahitaji ibyanditswe biratubwira. Maandiko yanasema Elisa nawe yabwira umukozi. Elisa naye alituma mtumishi wake, aramutuma akamwambia, aramubwira ati rero, asema sasa uriya mugabo nanyinjira mu nzu, ule mwana asinge mu nyumba yangu, umubwire wende umwambie akenera kuri Yorodani, naende kule Yorodani, yibiremo kare, aingie maji mara 7, arakira cyangwa se kilomita atakipata. umwambie hakuna maneno mengine mtaongea. Ndibaza ko byagiye. Gaza ni vile. Ni ukuvuga sema uko Elisa yarameze, alikuwa amaze kwakira ubutumwa, amaze kwizera kuri, amaze kubona ubwami, amaze gushyirwa ku murongo mstari na Mungu, niko jewe na ni vile mimi ngomba kumerana, napaswa kukua. Turi kubuza ku bimenyetso, tuko kusumihuli n'ibimenyetso byerekana ko inaonyesha kwamba uko na alama zilizo ndani bagomba kunapaswa mumuzuko kwa kwanza babaki wale bazamukurufu watafuka kitu batauchiyemo kitandani kuvuga bazahindu sema watabadilisha babaki wale bazazamurwa wataja babaki wale wataja kubukwa wataja na harusi. ntabwo les frères wadugu ari abantu basanzwe, si watu wa kawaida. ni muri uriya mugabo angalia mwanamume, ayo magari yari yuzuye, zile magari ziko na vitu, niwe bari babizanye, yeye walikuwa wanaletea iyo yemera kujyaje, angekubali kupokea, angari kuba yibyemeye, alikuwa kwa naiba. Naamani yaremeze n'icyo Naamani aleta kwa ajili ya ile imbere yuriya mukozi w'Imana, Mungu nukuvuga ubutunzi bwiza, mali ya dunia agaciro kaze, kwa na samani ya zero kwake. impano y'Imana, Akasema kana ya Mungu hawezi zishua, ntabwo ari cyo na mukishi, sio ni mponya, kandi byagomba kuba nasubira n'ibintu arutie na mali yake. donc exactement Kweli ibyo biyakora byako. na ule mgana anafanya Mwibuka nakumbuka bamuha amani walipatia madola imiliyoni shenge ya milioni na nusu y'amadolari, ya madolari.
afata sheke gutya, alikamata ile sheke, arangije arayitaba, akaipasua. ntabwo yarayibye, hakuwa liiba, barayimuha, walimpatia nk'uko Namani nawe ariye mugari, icyo yari yikoreye byari bizaniwe Namani. Elisa, pardon, babarire, Elisa, alikuwa anaita Elisa, murakoze, byari bizaniwe Elisa. alikuwa anaita Elisa. Elisa yabyakira, Elisa akipokea, c'était vraiment son droit, ilikuwa ni haki yake, mais biratwereka lakini anaonyesha nini? ikimenyetso Alama. Namani na maana alikuwa nayo. Namani yashakaga Namani alikuwa anapenda cyubahiro, heshima nyingine, ntabwo yashakaga cya generali. alikuwa anapenda heshima ya generali. Namani yashakaga Namani yeye ubutunzi, alikuwa anapenda ntabwo mali yashakaga nyingine, ubutasi. alikuwa anapenda Siria, Yashakaga ubwami bw'Imana. alikuwa anapenda ufalme wa mbingu. Turaza kubijyaho, Tutaangalia, muraza kureba uko taona Paul yabivugaga, gisi Paulo alisema, muraza kureba uko umwami yabivugaga. tuna gisi Bwana alisema, Hagomba kuba hari ibimenyetso bifata tunapasha kwa alama zenye zinaonekana. wowe Unaweza kujua kama wewe uri ku murongo, kama uko mstari, ukamenya ko uri muri bo, kama uko ndani yao, ukamenya ko uri aho bagomba unataka kuba, uko kwenye nafasi, ukamenya ko bagomba kuba. unataka utapasha kunyakuliwa, Uzazuka niyo bamara, hata ukimizika, niyo bambi, hata ukinichunguza, niyo bangerera, hata wanikingata na msumeno, njyewe nzajya kuzuka. mimi nitaenda na ufufuko wa kwanza. Ukababwira umwami, Unaweza kumwambia Bwana, ukababwira abasirikare, naambia wajeshi, ukababwira abaturanyi, naambia majirani, ukababwira umugore wawe. unaweza kumwambia mtu wako, Hagomba kuba hari ibimenyetso unapasha kwa alama nafasi fulani. Imana idufashe cyane, Mungu atusaidie, Imana idufashe. Mungu atusaidie. Nshaka ko hatagira abantu Napenda kusikia watu baciye impande y'ibyumba. wapite pembeni ya mambo, Ni ukuvuga ni kusema abari muri uwo mugabane walikuwa ndani ya sehemu ile, bari bafite ukuntu bari bameze. walikuwa na kisi walikuwa Uwo nguwo Elisa ule Elisa yarazaga, yari afite ukwizera, alikuwa na imani, yari afite imbaraga, alikuwa na nguvu, kwizera ko kwari kwambaye imani yake ilikuwa na kushipa, yarazaga kumupfu alikwenda umupfakazi. kufufuka kufufuka. Donc mu kwizera Imani, kw'Imana, imani ya mu Mungu, kwizera kw'abera, imani ya watakatifu, kwaho bera imani ya watakatifu, rimwe mara moja, rimwe. mara moja. Turi muri Yuda, Tuko kitabu cha Yuda sura 3. bari abantu Ilikuwa ni watu ku bijyanye n'ubuzima bwabo na maisha yao, ko ibyaha dhambi bari barabisize hano. walikuwa viacha kule mbali, ni kusema Bari bana Namani Namani, igihe Gehazi wakati Gehazi yazaga kuri we alikuja kwake, akamukurikira, akamfuata, akamubwira ati akamwambia tulipata wageni, hanyuma databuja kisha bwana wangu arashaka utuntu duke. anahitaji kitu kidogo, Yarabifasha ararunda, yale vikamata arabwira ati kupitia, tujye kubera iki, akamwambia chukua kidogo, kamata, ni ukuvuga kusema generali yari yiteguye gutanga yalikuwa tayari kutoa mambo ya dunia. Elisa Elisa yari yiteguye yalikuwa tayari gusuzugura kugeuza kwa bure icyubahiro cya generali. heshima ya generali. Generali yaratangaje, Generali alishangaa kariya kagabo akasema, kale kanaume cyakanyereka wakunionyesha kale kanaume, umugabo maze kwakira generali, akataka kupokea generali amuzanira abakato, na kumletea mazawadi, amuzanira mesaje kuleta ujumbe nzuri, nziza ati rwose iwawe mimi nakuja kwako tukamye nikipiga magoti na nyenyekea, nahitaji kupona mkono, toke namubashe nimheshimu kandi muruta. tena niko zaidi yake, Niyo ko byari bimeze. si vile Elisa Elisa yari hejuru alikuwa juu ya Namani. ya Namani, Donc ni kuvuga ni kusema hari ibimenyetso muri we kama alama ndani yake, by'uko abantu yuko ndani ya wale yashoboraga kwibara muri bo, aliweza kulesa ndani ya wale, yashoboraga aliweza gutegereza kungojea yamana Eli bila Mungu yamusamu bila Mungu mnyakuo niyagaruka akirudi ije gutora bera Chukua bose takatifu, wote sasa, mimi Elisa na mimi taenda. uko niko yatwibeza Jogisi alikufa, yapfuye avugishwa alikufa kinena kwa kugira yishwe n'indwara, Biblia inasema alikufa na magonjwa, aligonjwa, ararwara aligonjwa akakufa. amaze gupfa haciye Alipomaliza kufa mefe ulipita karibu mwaka, haciye umwaka maliza mwaka yarapfuye. alipokufa, Kuvuga Elisa yarabuze, kusema Elisa alishaoza, asigaye amagufwa ye lakini mifupa bari yake baramutaye walikuja walimtupa ndani ya shimo, kubera yuko yari umuntu
ntabwo bubahaga umuhanuzi. Hakukuwa na nabii. Niko byari bimeze. Sio kisi ilikuwa. Iyo aza kuba ari umutambyi mukuru, Ilikuwa ni kuhani. baba baragize barashatse igisago, Wangetafuta sanduku nzuri na jiwe ya kuzukia, ariko we bajugunye mu. lakini yeye walitupa ndani ya shimo. Biblia itubwira ngo Nenda sana. akiri umwaka Ulimaliza mwaka. bajya guhamba Wakaenda kuzika. umugabo wari wapfa. Wanaume walikufa. Abagiye kumuhamba Walikwenda kuzika. bageze hafi y'amaherezo. Walifika karibu ya kaburi ya Elisa. Kuna kisileni. Ni ukuvuga ngo babonye ingabo Waliona jeshi. z'Abasiriya Abasiriya. bagira ubwoba, Wakaogopa. bafata wabo Kisha kama vile maiti. Wakatupa ndani ya shimo. Wakakimbia. umupfu yakoze ku magufwa ya Elisa. Yule mfu alikamata mifupa ya Elisa. Elisa yarari Kwenye mifupa ya Elisa. nayo yari yuzuyemo imbaraga zo kuvuga. Nguvu za ufufuko. Mimi mu mutima ndani ya moyo no mu mubiri na ndani ya mwili no mu buzima bwawe na ndani ya maisha no yangu mu magambo yawe maneno yangu no mu magufwa. na mifupa. Elisa Elisa barasigaye amagufwa akabaki mifupa. ariko mbere amagufwa Lakini ndani ya mifupa hari imvugo, ulikuwa masema. hari ijambo Ulikuwa neno. rivuga ngo Neno tegereje nangojea ufufuko wa kwanza. tegereje Nangojea. amini yaboneka Bwana akipatikana. Elisa Mimi Elisa sasa itanyakuliwa. yashoboraga kubivuga neza. Aliweza kusema vile. hari ibimenyetso. Ulikuwa maalama. Icyo ni ikimenyetso cyane Ile ni alama cyane ya mwisho. ni cyane bakuri Ni alama ya mwisho. yari yaramaze gupfa. Alimaliza kuisha kufa. Nukuvuga yari yaramaze kubona Alimaliza kuoza. nyuma yo gupfa no Nyuma ya kukufa na kuwalisha. yashoboraga Aliweza. kuri we Ndani ari yake. imbaraga Kwa ndani nguvu. zo kufuka. Za kufufuka. Icyo gihe Ile wakati bari bakiri muri Hadesi. walikuwa ngali ndani kuzimu. Nicyo gituma Ndio sababu. Elisa zuyu muntu kandi Elisa alifufua mtu tena. ntabwo byari gukunda Haikuwezekana. muri kino gihe Wakati wa leo. ugiye gushaka Paulo Kwenda aho kwa Paulo. Paulo kwenye muzika. Mes frères, Wandugu. il y a ce qu'on appelle la superstition. Donc, c'est ce qu'on dit à l'évoque. Nous gusenga ibigirwamana. Ni kuomba miungu. Dufate katolike. Tukamate katoliki. Katolike. Katoliki. Iyo baje ku gicaniro. Kuja kwenye mimbari. Gicaniro. Kwenye mimbari. Barubaka. Wanajenga. Bakubakiramo amagufwa Wanatenda mifupa. y'abatagatifu. Mifupa sana ya watakatifu. N'ubu bariho barabikora. Na hivyo wangalifanya. Bavuga. Juzi hapo alisema. Muri Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bari bajyanye amagufwa. Walibewa kwenye Hari mifupa. igikatedrali kinini. Kwa katedrali kabambi. Barubatse. Walijenga. Bakura amagufwa muri Itali. Wakatosha mifupa yake. Bayazana muri Côte Wakaenda d'Ivoire. kwa Divoire. Donc, ça c'est l'adoration. C'est l'idolâtrie. Ile ni kwa kutu sana. N'ugusenga ibigirwa Miungu. ni culte au nom. Kuomba wafu. Ni itorero rya Katolika. Kanisa la Katoliki wanaifanya. Nta bandi bakristo bakora ibyo. Hakuna wengine wa Kristo wanafanya kama vile. Nabo barabikora. Lakini wanafanya. So uno munsi rero Atawaambia. tureke aho Paulo bamuhanze. Tuachile kwenye pale wa mziki. Imva Yesu ahangemo. Kaburi Yesu alizika ndani. Kwa Palestina. Bajya bagenda bakinjira. Wanaenda kunaingia ndani. Nibaza ko hari akivugutamo. Mimi naweza kuwaja katika ndani. Alaga anapeleka kitu ndani. Mes frères, la tombe est vide. Kaburi iko wazi. Yesu yarazamutse ajya hejuru y'amazu. Akaenda juu ya mbingu. Yesu ari mu ijuru yuko mbinguni. ntabwo ari mu mva. Yuko ndani ya kaburi. Icyo gihe Elisa yari mu alikuwa ndani ya kaburi. Siku ya leo. Paulo ntabwo ari mu mva. Paulo alikuwa ndani ya kaburi. Petero ntabwo ari mu mva. Petro alikuwa ndani ya kaburi. Muri Saint-Pierre Kule Saint-Pierre. iriya katedrali iriya katedrali nkuru Ile katedrali y'abakatolika ya Katoliki. harimo amagufwa Uko ndani ya ya mifupa. Petero. Ya Petro. Ndio vile wanasema. Niko bavuga. Ni vile wanasema. Barabeshya Petero ntabwo Wanasema yagiye. wao. Petero ntabwo yagiye iyo. Petro akwenda Roma. Petero ntaho Biblia Hakuna kwenye Biblia inasema kama Petro alienda Roma. wagiye Roma ni Paulo. Wajafika Roma ni Paulo, si Petro. Ntabwo ari Petero. Si Petro. Hanyuma bavuga ko amagufwa ye Wanasema mifupa ariko yake aho ngaho iko ndani pale. nawe yaba arimo Hata tupe nta pale. kimwe ayo magufwa nta amaraga zirimo amabera turimo nta kintu cyose kitu ndani. ivu ryasuye muri indi vu Hivi ndio ndani ya majivu. ukuzuka kwa mbere Kufufuka kwanza. abera bazaza gutora Biblia Watakatifu watakuja chukua mili yao. ari abatwitwa Wale walikuza. ari abavuye mu mazi Wale
kubisubiramo gato. Icyo nashakaga kuvuga ni Imana idufashe. Mungu atusaidie. Hari ibimenyetso byagombaga kugaragara umwe wese. Kila mmoja. Hapana kuvuga ngo twebwe. Usiseme sisi wote. Sisi wote wa Mungu. Isikuwe vile. Niba Samson ali kama Samson kwa wale. Inakuwa ni Samson. Akipima kumuzani. Samson anatia kujipima. Akamenya ibyo afite. Anafikiri nani? Akamenya ibyo anajua kile anakosa. Donc la sœur iba azana n'umugabo we kama nafika na mume wake ndani ya gari haitosheki ukipasha kujua ubutumwa iyo abantu bakaje watakipokea agaragara ibintu unapisha mabadiliko igihe cyose wakati wa Mose turaza kubona ko abagabo bake cyane kuko bizeye ubutumwa Imana yarabatsindishije Imana yarabavugira Yosua na Kalebu abagabo babiri gusa wanaume wawili mubavuye muri Egiputa wote watoka Misri nibo bagomba kwinjira watapashagia nibo bagomba kwambuka Yordani ikimenyetso cyacagiye kuri bo abantu bahise babona alama ya mnyama arababwira ngo abasigaye atakufa hakuna hata mmoja atafuka hakuna hata mmoja atapona hakuna hata mmoja atafuka wote watakufa jangwani. Niko byagenze ni vile vyendeka. Turasubira haya muri 13 mufe 13 makumyabiri n'umwe sema 18 ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko. makumyabiri n'umwe wari wazi 13:28 soma 29 soma 28 suri nyuma gato kuri wa 27 batekereza Mose bati twagize mu gihugu badutumye ni ukuri koko twageze mu gihugu tulifika mwichi wadutumyemo ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki ndiyo ngizi imbuto zawe cyiza cyane 29 abamaleki batuye mu gihugu cy'Inegebu Abaheti n'Abayebusi n'Abamori wasimbutse soma 28 tokwe bidunaje ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye ndiyo kandi ni minini cyane kandi twabonyeyo abana banaki 30 abamaleki batuye mu gihugu cy'Inegebu Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani ibi ni ndio watu nani la kumwona naye komeza mofre nitega matwi mu Kalebu arabatekereje ndio kubeki Kalebu yabatekereje nukuvuga kusema message bafite gice gice ibyo bavugaga nawe yarabyemera ibindi babonye nabyo yarabiho bariho barabona rokote bariho barabona Kristo cyakora barabona imbaraga za Kristo barabona barabona
Aho wabibaza ko 32. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Amen. Donc nukuvuga bagomba kuba ibimenyetso bigaragaza ko kenshi muri babandi Kalebu yari muri bo yarabizi ukwizera ntabwo kureba imani yaangalie kuhusu vita, ntabwo kureba yaangalie vizuizi, ntabwo kureba yaangalie imbere mbele, kureba ku bana bigaharaniraho akasimamia pale kare kuvuga amagambo ndio kusema neno haya ntabwo ari kuvuga ko gati yeye kusema asema na kitu nani mimi sikuona utafiye rito sikuviona nawe yari yaribo aliona ariko avuga ngo uri kumwe natwe azosibaraga ubwoba rero tuko hari ibimenyetso bigaragaza ko uri muri babandi baki mwenye kuna wale wachache banesha ile kuna washindaji uri mu bakire mesaje uri mu bahawe ubutumwa uri mu bahawe amasezerano uri mu bizera amasezerano uri mu bizera imana yawe ndi muri bo je niba ndi muri bo agombaga kubimenya ningepasha kujua Mose agombaga Mose angepasha kujua pembeni yangu akavuga ati Yosuwa Kalebu aba bagabo imashimwe nuko abandi bakuze ariko hari abagabo hano lakini kwa nini wao Mose yashoboraga kubona Mose anaweza kuona ko aba bagabo batandukanye na kama hao na kutafuta wengine. OK, nous sommes capables. Soma notatu nari maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Donc nukuvuga Nikusema vous êtes dans le message. yuko ndani ya ujumbe. Yes, mwakiri Ninyi wote mlipokea ujumbe. twizeye ubutumwa ujumbe cyane ya wakati wa mwisho. twasomye Miuli twasomye igihe cy'itora wakati wa kanisa. tuzi ikamirwa tuzi amasezerano ya igihugu turakibona ariko nimurebe ikibazo abera watakatifu abana b'Imana watoto wa Mungu babandi bakeya wale wachache abari muri ibyo wako ndani yao abari muri bo wako ndani yake kuba barabimenya ubwabo wao wanavijua wao pekee. hano Kalebu yarabizi Hapa Kalebu alijua Yosuwa yarabizi Yosuwa alijua kwa upande wake. Kalebu yarabizi Kalebu alikuwa anajua kwa upande Mose wake. yarabizi Mose alikuwa anajua noneho abasigaye rero waliobaki ibyanditswe biratubwira ngo ndipo nasema témoignage ushuhuda z'abantu bose ya watu wote babonye message wale ujumbe bumvise ijambo katika neno barebye wanaona igihugu cy'amasezerano nchi ya ahadi message ujumbe zituruka kuri bo zikatokea kwao ziragongana zikagongana. Yosuwa Yosuwa Kalebu Kalebu bajya ku ruhande wakaenda rw'Imana kwa upande wa Mungu. nimurebe Yosuwa nawe Angalia sura hii ku murongo w'umunani Fred 14 murongo w'umunani sura 10 mstari wa 8. niba Uwiteka atwishimira okay hera kuri gatandatu mu Fred Anza sura 6. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu bashishimura imyenda yabo babwira iteraniro ry'Abisirayeli byose bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu kiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima niba gifite ikibakingira cyabo cyabavuyeho kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Uwiteka ari kumwe natwe nimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye. Jeshima mimi napenda wale wanaoya. Donc nukuvuga ni kusema ni umwe wese agomba kujya kumuza kila mmoja anashika kupita kipimo. Ndabivuga Mimi nasema abana watoto bari muri famille z'abantu bakiriye message ndani ya jamaa zenye zipokea ujumbe ce n'est pas une garantie.
ila iko garanti. Nega mtu. Tega masikio. Ntabwo ari garanti ku bijyanye no kujya mu kuzuka kwa mbere, ku bijyanye no kuzamurwa, ni jyewe igomba kusuramo, ni jyewe igomba kubimenya, ni jyewe igomba kukize. Hano aba bagabo babiri, Wanaume wawili ntabwo barafite inkota ndende wakakuwa na mpaka mrefu zisubiza abantu zaidi ya wengine. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Si vile. Ntabwo ari uko Yosuwa yari afite ibiboko alikuwa na mkono binini. mkono kama mbili. Ntabwo ari ibyo ngibyo. Ni ukuvuga Yosuwa na Kalebu bari bizeye mesaje ubutumwa Moise yari yazanye, bari babwizeye n'imitima yabo yose. Shida sasa. Noneho iyo abantu bafashe ibintu araleje, Watu wakimata mambo na kurekeza. Wakiregeza. ni ukuvuga barabimenya. Ni kusema ndio ndugu. Aba Barabisirayeli, Hawa ni Waisraeli. abari boherejwe Walitumwa. dusubiye inyuma muri 13 Kusema 13 batubwira ko batoye abashefu, walichagua watu wakubwa. batoye intwari, Walichagua mashujaa. batoye abantu bagaragara. Walichagua watu wanaonekana. Ni ukuvuga abo bagabo bari abaminisitiri, Walikuwa ni wahubiri. uko bari 12 bose bari abaminisitiri. Wote walikuwa ni wahubiri. Abaminisitiri 12 babiri gusa nibo bizeraga amasezerano, nibo babonaga imana yabo, Mungu wao. nibo bari bategereje isezerano, nibo babonaga ko bazakinjiramo. Wakaingia ndani. Abandi Wengine wote wakasema haiwezekani. Wandugu, ntimutegereze msingojee. hagati yabo Kama katikati yetu hari uzavuga aya magambo, kumeeleza maneno haya. avuga ati frere, Si ndugu, ngewe ntabwo nzazamura, mimi sitanyakuliwa. nge ntabwo ndi mu mugeni, Mimi siko ndani ya mberusi. Yesu ajubu, Yesu akifika leo, ngewe nasigara frere, mimi nitabaki. ntawe uzabikubwira. Hakuna mwenye atakwambia vile. Ntabwo ari byo dutegereze. Sivyo tunangojea. Dore ibyanditswe bikavuga. Isi nasema. Iyi yari tesite y'ukuri. Ni kipimo ya kweli. Donc nimurebe Angalie. ibijyanye n'abagomba kuzamurwa n'abagomba kuba musuku wa mbere. Kwa kwanza. Paulo aravuga n'ibintu bwoko. Watu wa namna gani? Turabaza tujye muri Timoteyo wa kabiri. Nasoma Timoteyo wa pili. Tuba twanditse. Kapata pacha mbele. Hano umwami yaje kubaha ikimenyetso. Bwana aliwapatia alama hapa. Ararahira. Akalapa. Aravuga ati rero. Akasema sasa hivi sasa inamalizika. Donc ukuvuga Kalebu na Yosuwa Karibu na Yosuwa. abafungira hakurya mu gihugu, Akawafungia ngambo ya nchi. abasigaye abafungira mu butaka, Akawafungia ndani ya jangwa. abashyira ikimenyetso. Aravuga ati yari uhoraho, Mimi na alama milele. Wa milele. hakazagira n'umwe Ukifika kama muri abo bagabo basuzuguriye ijambo ryawe, walisema neno langu. basuzuguriye imbere y'ubwoko Mbele ya bwawe. taifa langu. Hano nasaba Hakuna jambo litavuka. donc le jugement était prononcé. Hukumu ilikuwa inafika pale. Turajya muri Timoteyo Sura ya Timotheo wa pili. igice cya kane, Sura ile. igice cya kane, umutwe turagumana uriya wacu, Kichwa tabaki letu. umugabane mu kuzuka kwa Sura na kufa kwanza. Timoteyo wa kabiri, Timotheo wa pili. igice cya kane, Sura ile. turasoma umurongo 6-8. kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, ngiyo narinze ibyo kwizera. ni jyewe Paul, Ni mimi Paulo. ntabwo ari itorero rya Efeso, Si kanisa la Efeso. ntabwo ari Abikorintho, Si wa Korinto. ntabwo ari Abatesalonike, Si wa Thesalonika. ntabwo ari Abaziya, ntabwo ari Yerusalemu. Jyewe Paul, Mimi Paulo. jyewe narwanye intambara nziza, Sigarate vizuri. nagumanye Nilibaki kwizera. na imani. Kwizera kwanjye kurahagaze mbere. Imani yangu inasimama ndugu. Ça c'est Paul qui témoigne. Huyu ni Paulo anashuhudia. Nshaka kubabwira Napenda waambia. babiri Wawili bari mu nzu, wako mu nyumba. umwe azazamurwa, Mmoja atanyakuliwa. undi asigaye. Mwingine atabaki. Ku bijyanye n'izamurwa, Wapatana kunyakuliwa. tugiye muri Luka, Sema Luka. turagaruka na furi, turagaruka ngaha.
17 turasoma umurongo wa 3 nari uwo munsi uzaba hejuru, uzaba ari hejuru y'inzu. uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu ye kuzabanuka kubikuramo. N'uri mu mirima nuko ntazasubira inyuma. Ndiyo turajya kwa 32 na kane. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye, babiri bari mu nzu imwe, baryamye no ku gitanda kimwe, bari n'umugabo. Aravuga ngo umwe azajyanwa, umwe azazamuka, undi agasigara. undi asigara. Inshuti komeza 3 abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa, korana, umwe azamurwe, ajye mu kuzuka kwa mbere, azamurwe ajye mu bugeni, undi sonami bakazeganaga asigara. Donc 36 ababiri bazaba bari mu murima umwe, ababiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa, undi asigara. Baramubaza bati databuja bizabera he? Ni iki kizatuma ibi bibera? Arababwira ati aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Aho inyama byo kurya biri, abana b'Imana bazabibona babikurikire. Byo mu kuvuga Imana ubwayo zegeranya abana bayo, ziribaze dosa paho ifata umwe ikure muri Australia, ikure muri Chile, batatu bakure mu mujyi wa muri Kigali, akure batatu, Igome akure babiri. Donc Imana dansa souveraine, abo yahamagaye agomba kubazana akabagezaho ubwabo, bahinduke ikintu, bamenye icyo bari cyo, bagaragaza kwizera kwabo, baremerera rohesi abasigaye. Polo yarari muravuga, twabonye Elisi mu gihe cye umugabo umwe, ariko mugabo yari afite icyo, yari azi icyo kubw'iki ubuzima bwaravugaga, kwizera kwaravugaga, imbaraga zaravugaga, ijambo ryaravugaga. Elisa yari umwana w'Imana, yarabizi, n'abandi barabibona, n'abandi barabizi. Donc maintenant natwe ibi tunanira biye kose. Sinzi ko nazivuga ntiyavuga ko mukwiye kwemeza abandi, kuitikisha wengine, nibi tunanira kukugaragaza kiri muri twe, nibi tunanira kucimurika, nibi tunanira kumva usikia, kumenya kuvuga Paul langage yakoresha aravuga ngo jyewe Paul mimi Paul narwanye intambara nilipigana vita nzuri juu ya nini? kuko na Michel yarayikora, kwa na Michel alipigana. So uburyo Michel yarwanye intambara Michel alipigana vita yake na magari, je ngomba kurwana mimi napaswa kupigana vita ikimaliza sitasema, lakini Bwana mimi nasija kutoka, simeze kimwe nawe, siko sawa yeye, ntabwo jyewe nshinzwe amato, mimi sitangale kutoka, nagombaga mimi paswa à la fin de ma vie
mwisho ya maisha yangu. Kuriya Paulo yavugaga shoferi nawe yagombaga guhagarara akavuga ati narwanye intambara nziza. Vita nzuri. Nakubwira bivuga ndetse yego niwe Ana mastaki ndani yake. ntabwo yabivuga n'ibikomere n'ibisebe. Hawezi kusema na vidonda. Ntabwo yabivuga n'ibyahishe. Hawezi kusema na vita ndani. Hari ibyo agaragazaga mu Kwa kanisa. hakaba n'ibyo uhisha mu Kuna vita nyumbani. abafite ubuzima suye, Wenye kuna maisha machafu. afite ibyaha Yeko na zambi. agiye guhimba. Anaficha ndani yake. Mon frère, Ndugu, il n'y a pas de fraude en lui. hakuna fraude ndani yake. Donc ubutirikanya Ujanja. ni ukuvuga Kusema. arumvira Yanatii. yumvira ubuyobozi Anatii viongozi. akabana neza n'abaturanyi be akabana neza Anaishi n'urugo vizuri na nyumba yake. ni ukuvuga ubuzima bwe Kusema maisha yake. we ubwe Yeye pekee. yabuhagiriza Anaweza kushuhudia. abo babana Wanaweza babuhagiriza Anaweza kushuhudia. abo bakorana babuhagiriza Anaweza kushuhudia. umwamaje akabuhagiriza. Anaweza kushuhudia. Ndiyo Vile. niko byari bimeze kwa Elisa. Vile kwa Elisa. Ndiyo Kweli. na Kalebu niko byari Na Kalebu bimeze ilikuwa vile. na Yosuwa Na Yosuwa. na Mose Na Mose. na Paulo. Paulo. Paulo ntabwo yari gupfa kuvuga Bwana amesema maneno ya hivi. iyo aza kuba afite akantu ko gukekeranya Kuna kitu ya kushakia. abagabo twabaye Hawa wanakuishi nao. Lakini kuna vitu alikuwa anafanya. aravuga ati Yeye anasema narwanye izi niliweka nyama. narwishe kwizera muri jyewe aravuga ati umwami yari kumwe nawe. Anasema Bwana pamoja na Ubu mimi. rero ndangije Hivi sasa namaliza safari yangu. bikiwe Ninawekewa taji la uzima. umwami araje Bwana anakuja. kibazo Mimi nitamwona. ça c'est Paul. Uni Paulo. Imana idufashe Mungu atusaidie. c'est Paul. Uni Paulo. Somo umunani frère. ibisigaye bikiwe ikamba ryo gukiranuka Ndiyo iry'umwami wacu umucamanza utabeshya utabera umucamanza utabera azava kuri uriya munsi. jewe ni jewe azahikama. Atapatia taji. Paulo Paulo. intambara yarwanaga Vita pigana. yakoraga mu itorero rimwe Alikuwa anapigania kanisa mkubali. ntabwo yashakaga abandi ba minisitiri Alikuwa bamwe anahitaji kwa vile kila mkubali. ntabwo yashakaga abayuda Alikuwa anapenda Wayahudi. abemeza ntabwo yari itumizi. Si vile. Paulo ahagaze imbere y'Imana Mbele ya Mungu. we ukwizera kwe Imani yake. we Yeye. ubuzima bwe Maisha yake. we Yeye. imbaraga z'umwami muri we Za Bwana ndani yake. we ijambo ry'Imana Neno la muri Mungu we ndani yake. yararebaga Alikuwa anaangalia. agashyira ku munzani Akaja kumzani. akavuga ati umwami araje Bwana anakuja. kandi jyewe Na mimi. azamfata azanyemera Atanikubali. azazamurwa Atanyakuliwa. by'ukuzuka kwawe Ndio kwanza nafufuka kwanza. Si vile. niwo mwanya tugomba kujyamo mbere Ndio fasi tunapasha ingia watu. mwebwe mwese Ni nyote. ni ukuvuga hagombaga kuba gusaza Unapasha kwa kusambaza. de famille Majamaa. ntimuremeshwe turabana Usiwete sema tunaishi pamoja. turasangira Tunachangia. turagenda Tunatembea pamoja. igihe cyose tuba turi kumwe Wakati tuko pamoja. ibyanditswe biravuga ngo babiri bagendana bari Tunatembea pamoja. inshuti Marafiki. n'abari mu gitanda Tunajadili kitandani moja. aravuga ngo umwe muri bo Mmoja katikati yao atanyakuliwa. Yesu ubutumwa yavugaga Yesu ujumbe alisema unyuranye n'ubwo muri aya madini ya mesaje uko tofauti na haya mazao ya ujumbe. basiga amavuta Wakiwapaka mafuta. fere turi umugeni Asema ndugu tuko bibi harusi. twarabatijwe mu izina rya Tulibatizwa kwa jina la Yesu. twabonye umucyo fere Tuliona nuru. ese yabonye umucyo kurusha abanyabisirayeli Aliona mzee wa Israeli. nabo bari babonye umucyo Walipata nuru. byanditswe biratubwira Biblia inasema. bari bizeye Waliamini. baragiye no gutatu Walitaka kupendeza barakibona bamenya ibyato byose barabibona bakivuga kuko ni akasema hisi ilikuwa. icyo batari bafite Sio kuwa nacho. kitwa kwizera. Walikosa imani. Paulo rero Paulo yeye. araza aravuga jewe ameze nkawe Hapo sasa wale. jyewe rwari naba Nilipigana vita. naranesheje narahagaze yemewe umwami niyaza Anakikuja. umucamanza utarenganya Asionelea. azafata jyewe Atanikamata. ndiyo mbese hagomba kuba kwiyemera Unapasha kwa hagomba kuba kwemerwa unapasha n'Imana kukubaliwa na Mungu. hagomba
Tega masikio. agiye kutubwira n'abambia na wengine abazajya muri ubu buzuko kunyatengeneza ufufuko wa kwanza. nyamara sijejeni ugambere keranzi Mimi niko ndani. ndio Sivili. namwe murimu Na ninyi mko ndani. jewe ndimo Mimi niko ndani. niyasa Nikikuja. azanye nikikamba Kufanisha taji. asa ngororera asa usura umubiri wangu Mwili wangu. azanye ndikundi mubiri mushya Atanifasha mwili mpya mwingine. Paulo yarese wala alikuwa na mimi. yararimo Alikuwa nani? yarabizi Alikuwa anajua. yarabyemeraga Akubali. yabyemezaga Alikuwa n'abandi na mwingine. noneho biratangaza Ni ya kushangaza. iyo ubona abantu bakiri mesaje Kuna watu walipokea ujumbe. bafite ukwizera ko hagati Uko na imani ya katikati. bagenda n'ubwoba Wanatembea na uga. yabizana katika zategera ubuntu Mungu atafanya neema Mungu. nziza Mungu ni mwema. ubundi biragoye Lakini vigumu. ibyo wizera bikorere gutyo Unaamini bikuwe Islamini. ndio ni kumwambia wabwiraga Leo kisi Bwana tunaambia. iyo ubona bigoye ukabirako Kweli ni vigumu. abo byagoye niba nararagiye birafite muri aba ngaba rero Katikati ya wasa. so ni ukuvuga Ikusema. babonaga ibintu neza Wale na vitu nzuri. ariko bahindukira barabizi Geukia ukiangalia njia. bakavuga biragora Wakasema ni vigumu. ntabwo twebwe tuzashobora Sisi hatutaweza kukira kuingia ndani ya nchi. mefre ntabwo bazize ubusambanyi Hakufanya usherati. ese dukimana yabaho Je, Hapana. Hapana. ntabwo yabaye kuko babeshya Wale tunasema huko. oya no gari Hapana. barabera Walikuwa na watakatifu. barabaministre Walikuwa na wahubiri. barabatumwa Wahubiri. barabantu basuzuma Walikuwa na watu wanaweza kuchunguza. bareba ubuzima bwabo Angalia maisha yao. umuntu n'umuntu w'Imana Nasema ni mtu wa Mungu kweli. nimutekereze Mwazie. mu bantu bashikaga hafi miliyoni ebyiri Watu walikuwa karibu milioni 2. bari bagandagaje aho ngaho mu butayu Walikuwa na katiba na mose aravuga ati mushakiremo intore Mchapie katikati yenu. Wanaume 12. cumi na babiri bari batoranije 12 wachawi. bari abantu bari imbere Walikuwa mbele. bari abantu beza cyane Watu wazuri. bari abantu bizera imana bari abantu bera Watu watakatifu. bari abantu bakunda imana Watu wanapenda Mungu. ndibaza ko mubyemera Bila sababu nakubali. abo ngabo Wale nao. nibo noneho Wale sasa. bavuye gutata Watu wapendeza babonye nchi. igihugu Waliona nchi. babonye imbuto Waliona zacu matunda za nchi. baraza Wakakuja. bashoboraga kubivuga uko biri Waliweza kusema kisimamo kuko liko. barabavuga butumwa Wakawa walikuwa ni wahubiri. igihugu twakibonye Nchi tuliona ndugu. yerusalemu n'ukuri Yerusalemu ni kweli. izamanuka iva mu ijuru Tutashuka toka kandi mbinguni. imanuka izagana mu Yaani kesho kirere tutabaki hewani. ikibazo si uko izagana mu kirere Shida sio kutabaki cyangwa hewani. izaguma mu ijuru Wewe utabaki mbinguni. ikibazo ni uko uzayijyamo Shida ni kwa wewe utaingia ndani. niyo probleme Leta shida. probleme Shida. bagabo kubimenya Kujua. igihugu ni cyiza bese Nchi ni nzuri wa ndugu. igihugu kiratema amata Nchi na maziwa. Maziwa na sali. Ukimana kubwiye bose Mungu si kwamba bakora bose. uko bimeze Wewe ni vile. ariko twebwe Lakini ntabwo sisi dushobora tutaweza kujyamo kuingia ndani. donc incrédulité Wale wasioamini, kutokuamini. kwizera Kutokuamini. imana Kuamini kugira Mungu. ukwizera guke Wana imani kidogo. ni ukuvuga Ni kusema. uragukura ku murongo complet Itakutosha kumstari imana pale. kweli nyina Mungu anataka kutosha pale. Paulo aravuga ngo Paulo anasema, si jyewe jyenyine si mimi peke tu. hari n'abandi Uko na wengine. no muri Laodikiya Sadaka wanasikia mtakuja. Ndibaza. Lakini wakikuja wote ibimenyetso Alama. bigomba kuboneka Ikaonekana. jyewe Mimi Ones, gisi ni jyewe mimi Onainesi, gisi ni jyewe mimi Onabagabo gisi niliishi. nabo niko bagomba gusaba Na watapasha ishi bidii. nimutega amatwi Tega masikio. Paul ukuntu yaranditse Sikie Paulo gisi alisema. nyamara si jye jyenyine ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose donc abakunze Wote kuboneka kuonekana kubwa kwa Bwana. noneho Ni kusema. muriruka Nani babanje hapa? kutubwira Walituambia. baratubwira ngo icyo gihe rero Ndio ina wakati. babanje kuvuga ishurwa ry'ijambo Kuna neno. no message ni Ujumbe ule. message yaraje Ujumbe ulipatikana. ku murongo wa 30 Mstari wa 13. 17 17.
ya nyumba. ibintu bye bikabiri Viko ndani. azamanuka bitura. Je, ashuke kuchukua? Mes frères, Wandugu, donc ça c'est l'élimination. hapa ni kupunguza. Kupunguza Kupunguza. inzira Njia. no chemin sont rétrécis. Njia inakuwa Iramango. inaenda na kupunguza. Irafugana. Inakuwa nyembamba. Aravuga ngo Yanasema icyo gihe ile wakati icyo gihe jambo litaboneka arazagize uko nyota nyamini. tuzamenya Atashonya nyamini. ibimenyetso Alama ndugu ni vya lazima. iba wizera abo bakoreka Kama unaamini unaposhikana na alama. ibimenyetso Alama. bigomba kuboneka Unapasha katika. aravuga ngo Yanasema uri hejuru juu ya nyumba. ibintu bye bikabiri Bifanya mu nyumba. abireke abigende Agiye aende. frere Ndugu, mumaze kubona n'iyi ntambara ibaye unaona hata kama viti kikua kugira ngo umuntu ate intebe ze ili mtu achilie kiti yake amasasa atamuciye ku ruhande y'ikirenge bila masasi kupita pembeni ya mguu, arabanza akayagenda anaenda mbele, anafika mbele, unyiriza kubita birangiza asira kile sitakwisha kandi intebe zanjye tena barazifite viti yangu tavichukua, akagaruka akarudi agasubira akavuga akaangalia tena kidogo, akareba na frigo akaangalia na frigo, akagenda akihisha mu gihura wawe akaenda kujificha kwenye pori karibu kugira ngo afate icyemezo cyo ili akamate simama kwa ibintu ya vitu vinamsumbua umuntu abodeye anafungiwa ibintu by'isi vitu ya dunia. abana b'Imana Watoto wa Mungu abakiriye mesaje ujumbe kweli kweli, kimwe mu bimenyetso sana na maana isi dunia ibura inakosa zamani yake. Ndio. Eske muremera ko uko byari bimeze kuri Elisa Unakuwa kama kisifa kwa Elisa, byashoboka no kubandi inawezekana mwingine. ndio Kweli ndio kweli, abari mu kuzuka kwa mbere kwa kwanza barasa bose wanafanana wote, aba musezerano rya kera aba muri magana mpya bose wote. dore karangamu Ona jinsi wanafanana, isura yao picha yao aravuga ngo icyo gihe yani ile wakati abazakira mesaje wanatopokea ujumbe igicu cy'ubwiza nikimara kubona ikipatikana mesaje nimara gusohoka ikipatikana ijambo nimara kuvuga ikipatikana ngibi ibimenyetso bigaragaza noneho abari umusuko wenye kunafufuka kwanza abantu bazazamuka wanatanyakuliwa. aravuga ngo Yeye anasema uzaba ari hejuru mwenye y'inzu atakuwa juu ya nyumba, ibintu bye biri mu nzu vitu vyake viko mu nyumba ndani, azamanuke asishuke kubitora kwenda kuvichukua. siko yatubwiye Si vile alisema, niko yavuze yongeraho ikindi akaongeza ingine aravuga ngo kandi uzaba ari mu mirima ntazagaruka inyuma na gato. Arangije umurongo wa 34 ntabwo twawusoma. N'akaruhuko gato ndababwira yuko muri iryo joro nibuke mukaroti nibuke mukaroti kumbuke mkaroti donc message akayikiriza akasimama, nibuke mukaroti kumbuke mkaroti. mukaroti yaratishe Mke wa Elisa alikuwa na sheria, yaramufite alikuwa na sheri yatandukanye nawe sheria waliachana. mukaroti atangira kwiga ibintu Mkaroti anaenda kutembea pole pole, marayika yarababwiye malaika aliwaambia, arabwira nimuhagarare akasema msimame, Mkimbie. msimame mutaragera ku musozi kabla mtafika kumlima, nimukebuke usikiwe kuangalia nyuma. mukaroti atangira kugenda Mke wa Elisa akaanza kutembea pole pole, akajya ajya gukebuka akaanza kuangalia kwa nyuma, sasa lakini tukosesh kwa tukaza. donc mukaroti Mkaroti ntabwo yizera yeye akwana mimi, aravuga mwibuke sema mkumbuke. mukaroti yesu ahagarara Yesu akasimamia pale, ni ukuvuga bagomba kuboneka ba mukaroti wa mkaroti anapaswa mukaroti patikana. ashobora kuba umugabo none Inawezekana kwa mwanaume abo yabwiraga n'abagore si wanamke tu, n'abagabo wanaume umugabo ashobora guhinduka mukaroti anaweza kufanana mkaroti
mes frères, ikimenyetso kiza kustabili inakuja kutuliza, guhagarika neza, kusimamisha, guhagarika neza gihagararo cyacu. simamo yake ni ukuvuga ikimenyetso kikubohera kuri Kristo, ndani ya Kristo, kikubohera Imana, kikubohera ijambo ry'Imana, kikubohera ndani ya nguvu zake. ni ukuvuga ngo Kusema turagikeye, tuko na lazima, hari intambwe zigomba guterwa hatua tunapaswa kupiga uwo ari we wese w'imwe kila yote katikati yenu, nefe wadugu, yaba wizeye vuba, mwenye naamini kitu kwenye mazio, ugakiza mwenye anaweza masiku ndani agomba kubanza gutsindisha, anapaswa mbele kuhesabiwa haki yake kwa neno la Mungu. yamara gutera iyo ntambwe Tunaanza kupiga hatua hii akezwa n'ijambo ry'Imana, na neno la ijambo Mungu, ry'Imana neno la Mungu rimaze kumeza kutakasa, kuzuzwa, anapaswa kujaza Roho Mtakatifu, noneho araza akabani, kisha anakuwa anafagia, agakubura anafagia, agakura imyanda muri wowe, uchafu wote ndani yako, ugatangira kisha kugenda anaanza kutembea n'Imana, ugendera mu ijambo kutembea ryayo, neno lake. niho aza noneho Hapo ndipo anakuja kuwa wengi, akatandukanya, anawachanisha. aravuga ati, Mmoja anasema wewe pokea, donc hariya aho twasomye, wale kwenye tulisoma ndabona nsigaje akanya gato, subira inyuma fure, subira inyuma aho twari twarangije, subira inyuma dusubire hariya mu kuva kutoka pardon kubara hesabu, twari turi mu gice cya 14 sura 14. Okay, turasoma soma umurongo wa 30. Mstari wa 13. Nukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije. Hera kuri 29. 19. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu. Ababazwe mwese, abamaze imyaka 20 n'abayisangije mwese mwanyitotombeye, ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefune na Yosuwa mwene Nuni. Komeza. Ariko abana banyu bato mwavuze ko bazaba iminyago, abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanzi. Komeza. Ariko mwe intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu, kandi abana banyu bazamara imyaka 40 baragira amatungo mu butayu, bazagendana igihano cyo kurarikira kwanyu. Imana yakoze ibintu bibi. Mungu alifanya vitu viwili. Bamwe muri bo Pamoja katikati yabaciriyeho urubanza, na hukumu. bari bakiri mu butayu, bari bakiri bazima, bari bakiri aho ngaho. Kweli pale. N'uno munsi Na siku ya leo quelques-uns rejettent le message. wamoja wanatupilia ujumbe, Abamutaye wenye wanaachilia ujumbe, bashyirwaho ikimenyetso cyo kutizera. alama kutokuamini. Nicyo gituma mubona Ndio sababu naona amatorero ya mesaje kanisa za ujumbe apfa, zinaanguka. abandi Wengine wachache aravuga Kalebu wanasema na Kalebu, Yosuwa Yosuwa bazinjira muri kiriya gihugu. ndani ya nchi Uko byakugenda kose isiendeka. nta agisida yagombaga kuba, Hakuna ajali nta kibazo cyagombaga kubashyikira, bagombaga kwambuka Yorodani bakinjira mu migani. Cyo babiri wawili bashyirwaho ikimenyetso, wanatamu alama, abandi wengine basigaye bose. wanabaki. Imana bashyiraho Mungu ikimenyetso apatia alama cy'inyamaswa, ya mnyama, ibacira urubanza. Mungu akahukumu. Donc mes frères, Wandugu, ku bijyanye n'izamu kuambatana na kunyakuliwa, hazazamurwa wanyakuliwa abiteguye bonyine. wale wako tayari na upendo. Turajya noneho mu Baheburayo tugize Soma gato Ibrania 9, Waibrania sura 9. turasoma mu 28 wonyine 28.
niko na Kristo amaze gutanga rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi azaboneka ubwa kabiri azagaruka biva muri atarudi tena yashukambe aje gukora ibyaha aje gutanga igitabo kugira ngo banabiwa n'abakizwa watoto muokolewe azagaruka noneho aje gukora indibu akujafanya kazi aje gutora uge kanisa lake aje kuzamura umugeni aje kuzura intumbi zezatu zake zilikufa azabaje gushaka be bakamaki niyazare bibi uko byaba bimeze isi vitakuwa ushaka kumera nka Paulo napenda kwa Sao Paulo ushaka kumera kimwe napenda kwa kama na Elisa ushaka kumera kimwe na napenda kwa kama Mose ushaka kumera kimwe na Abraham kama Abraham yaravugaga ati bibi uriya muntu ile muji zawinjira taongea ndani ushaka kumera kimwe na kama ino Enoki yaravugaga aje gutora aje gucira abanyaki yewe goma yari Enoki yari Abraham yari Mose yari Paulo nanjye nawe bose muri twebwe ahantu yagombaga kugera agafukirwa aho ngaho kumva ko wemewe kumva ko ufite imbaraga azaza aje gutora abamutegereje wenye wanamngojea gira umufu ragiza so verset 28 maliza mstari wa 15 il apparaîtra une seconde fois azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza ndiyo abonekere abamutegereje onekana wenye wanamngojea icyo gihe ile wakati abazaba bamutegereje wenye toka wanamngojea abandi bazaba bari muri Amerika wamoja toka Amerika abandi bazaba bari muri Burayi wengine toka Ulaya abandi bazaba bari muri Afrika wengine toka abandi Afrika bazaba bari muri Aziya wengine toka Asia ariko bose lakini wote bazaba bahuje ikintu kimwe watakuwa katika kitu kimoja bemeje angalia ndugu uko ibyanditswe bivuga isi maandiko yanasema neno la unabii bijyanye n'izamu kwamba kunyakuliwa hari ibimenyetso kwa malama bidashobora kubeshya haiwezi kusema n'ibimenyetso bidashobora kubeshya haiwezi kudanganya ni ukuvuga kusema barabizi wale wanajua hazazamurwa ababizi wenye wanajua abazazamurwa mbere kuzamurwa bazababizi watakuwa wanajua turabyemera nakubali bazababizi ko bazazamurwa wanajua kwa kunyakuliwa bazaba baziko bari kubona bazaba baziko biteguye bazaba baziko bari wakati ibyahishuriwe Yohana 24 Ufunuo 12 verisiyo y'indi umurongo wa 17 wonyine mufe mstari wa 17 umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino kandi uwumva nahamagara uwo bahamagara ninde yule wanaita nani uwo babwira ngwino yule wanaambia kuja ni ni nani Yesu Yesu umwuka n'umugeni barahamagara wanaita ni ukuvuga ni kusema itorero umugeni kanisa bibi nyuma y'uko ibihe bihinduka nyuma y'uko ijambo riboneka nyuma y'uko itorero rikaruka mu mwanya waryo biratubwira ko abantu bagomba kugarurirwa watu wanapasha kurudishiwa agomba kuba ini wanapasha restaurant kurudishiwa ibisubizwa by'ibyarageze vyenye kunyang'anya kurudisha ni ukuvuga tugomba kugaruka umwanya abandi bari bari tugomba kumera n'izindi ndoba kimwe na Paulo uko Paulo yavugaga akabagero yabizi yuko kiyo kirageze kiyo kugenda kiyo gusoma ntabwo yaragiye kuzamurwa yaragiye kuva mu mubiri yaragiye gupfa bari bagiye kumwica ariko irete ni ukuvuga yapfuye ategereje kugaruka k'umwaka tugiye mu isezerano rya kera itangiriro igice cya 50 nimutega amatwi ijambo ry'Imana riravuga gutya noneho ni Yosefu ari muri Egiputa Masiya yafika ibyanditswe biratubwira ngo yarababwiye arabwira ngo imana z'abakene Mungu atawatembelea ni abakene
nchi ya Kanaani. Ukifika kule uzatware amagufwa yawe. Mifupa yangu. Ese yizeraga kuzuka? Je, hapana mimi mfufuko? Kuki abakoreraga amagufwa? Jana na baba mifupa. Yabakoreraga amagufwa kuko yizeraga kuzuka. Yaraziko Kristo araza. Kristo akikuja. Ari mu bambere bazazuka. Niko ndani na tafuta. Mimi niko ndani. Amagufwa yanjye uzasigara muri siata msiri. Muyajyane Yerusalemu. Masiya yabaga akisulubishwa. Yewe zasu. Mimi nitafufuka. Yari Yosef. Hapa ni Yosef. Aha ni Paul. Hapa ni Paul. Hariya ni umugeni. Wale ni bibi ya Yesu. Ndio tunasema. Bari baratubwira umugeni. Wako natubebea Rosi. Umwuka n'umugeni barabwira umwami ngo kuja. Donc n'abakunda Ndio wanapenda. kuza kumwami. Kurudi kwa Bwana. N'abategereje Wanangojea kuza kumwami. kurudi kwa Bwana. N'abarangaje atandukanye. Masemi tofauti. Ni ikintu kimwe. Na kile kitu kimoja. Ni maana Ibimenyetso bigomba kuba kuri mwe. Bigomba kuba kuri mwe. Bigomba kugaragara. Bashonekana. Paulo anavuga ngo Anasema ngo n'abakunda wote wanapenda ndio wapata. aravuga je Mungu akuza kumwami naragutegereje pfuye Nikufa nikaenda ngojea. niyagaruka Akirudi jewe mimi timotafu niko ndani nitafufuka mara ya kwanza. Paulo yarabizi. Walikuwa wanajua. Paulo yarategeka. Walikuwa wanangojea. Paulo yarabizi. Walikuwa wanaamini. Joseph yarabizi. Yosef naye alikuwa anaamini. Abrahamu turiko Biblia itubwira. Yes, Biblia inasema. Abahebrayo 11 Waebrania 11. umurongo wa 10 mstari wa 10. baratubwira ngo nuko yari hamwe na Hata Isaka Isaka. alisamura ngo arabaragwa b'icyo gihugu bari muri Kanani bari bahawe n'Imana. Biblia iratubwira ngo nuko yanze ko muzamuye kuko yarategereje umugi. Ndio ibimenyetso Ili malama bitabeshya. Hasisi Ibimenyetso alama cy'ukuri za kweli. jewe ndi Mimi niko ndani. kabane Sehemu mubagomba kuzamurwa ndakutegeke niko nayo. ndio Niko ndani. tugomba kugera ahangaha. Tunapaswa kufika hapa. Tugomba kugira ukwizera Tunapaswa kuwa na imani. y'Imana agahinduka amazima kuri jewe zigire bikimigani bigahinduka ukuri bigahinduka ibikeya vitu vya kweli. hano ntabwo ari po Hapa si Paulo. ntabwo ari po Hapa si Paulo. ahangaha ntabwo ari Petero. Hapa si Petro. ntabwo ari aha ntabwo ari Joseph ka Hapa si Yosef tena. ntabwo ari Si yeye. aravuga ngo umwuka Anasema roho hamwe pamoja n'umugeni na bibi harusi. Bibi harusi. arimo Shoferi kunani. Shoferi kunani. netusera Alikuwa ndani. umugeni Bibi harusi. n'abantu. Ni watu. Aravuga ngo Yanasema noneho rero hivi sasa ari uko bimeze kama ni vile yarabanje araragira yakala aravuga alipambali. jewe Mimi Yesu. ni jewe Mimi. nahurutse Nisimama. nohereza marayika wanjye Marayika wangu. kugira ngo azane ibyo Ili alete abihe amatora. apatie makanisa. Ati ni jewe Mimi. kijiti Mimi kishikina ya Daudi. ni jewe Mimi. ingeri Nyota yo mu rukende ya asubuhi. ndaje rero Mimi nakuja sasa. amaze kuvuga ayo magambo Aliposema vile baravuga ngo wanasema umukwe bwana harusi babarije si umukwe n'umwuka ni roho. umwuka Roho. n'umugeni Na bibi harusi. baravuga ngo Wanasema kuja ni ukuvuga kusema umwuka roho avuga ngwino anasema avuga kuja muke akisema ndani ya bibi harusi kusema kusema avuga ngwino akisema kuja Bwana ni twebwe sisi tuba tubakaba tuko na omba tusaidie roho aradusengera Anatobea. animiniho akilia itavu niko byanditswe ndio kisimani tunasema umwuka roho n'umugeni Bibi harusi. baravuga imvugo imwe saidia taifa lako. probleme Shida sasa. ibimenyetso Malama. Paul yarabifite
walikuwa nayo ibimenyetso. alama. Petero dusubiye inyuma gato, Turudi nyuma kidogo. hano ntabwo twarangije frere. umwuka n'umugeni barahamagara ati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati nawe nahamagara avuga ati ngwino, ngwino, ngwino mwana, ngwino tutabare, hurura. Turashize, ibintu birakomeye. Mambo yanakuwa vigumu. Umwuka n'umugeni baravuga ngo Kuja. uwumva nawe yavuge ngo Kuja. ibimenyetso Alama. bidashobora kubeshya. Haziwezi kudanganya. Ni ukuvuga Ni kusema. ushobora kubimenya, Unaweza kujua ufite umugabane kuna sehemu mu kuzuka kwa mbere na ufufuko wa kwanza no mu izamurwa ry'umuntu. na kunyakuta bibi harusi. Ushobora kubimenya, hari ikikwemeza muri wowe aravuga ngo uvuka habe n'umugeni baravuga ngo ngwino. Donc ibyanditswe bikatubwira ngo nibamuhamagara Wakimwita azaza. atakuja. Luka 18. Luka 18. Tugira turangize. Tamaliza. Luka 18. Luka sura 18. Luka 18 mwumve. Soma umurongo wa 7. Mstari wa 7. ubwo bibaye bityo, Imana si yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Ngiyo ese yazirangarana? mbega yazirangarana? Oya, ndabwira yuko ndababwira ko izazirengera vuba. izazitabara. N'abaniha, n'abarira, n'ababoroga amanywa n'ijoro kubwo kugaruka k'Umwana. Ni ukuvuga n'ibimenyetso. Kusema ni mara. Ibimenyetso bigaragaza ko jewe ndi muri bo. Iko ndani yao. Paulo yaranditse, Walikuwa wanajua. Abrahamu yaranditse. Walikuwa wanajua. Abrahamu aravuga ngo Wanasema. ngo yarategereje Alikuwa umugi Umugi. uzaturuka mu ijuru. Utashuka toka mbinguni. Yarategereje Yerusalemu. Yerusalemu. Hanyuma Paulo Kisha Paulo avuga intwari zanjye, akasema mashujaa avuga abasogokuru akasema mu kwizera. baba ndani ya imani. Mu Baheburayo 11 Waebrania 11 ku murongo noneho wa 15 mstari wa 16 ku murongo wa 15 mstari wa 15 aravuga gutya, anasema hivi. aravuga ngo Anasema abavuga gutya, wote wanasema hivyo. abanza kuvuga kuri 14 Anasema akavuga ngo abo ngabo wale sasa iyo baza gukunda wangependa igihugu bavuyemo nchi walitoka ndani dunia bari bafite uburyo walikuwa na namna gusubira, ya kurudi kule. kuko dufite Wakati huo. nous avons toujours ce verset 31 Kila mara tule mstari wa 31 muri Luka ndani ya Luka uvuga ngo anasema ngo ivyo icyo gihe ile wakati ijambo rijagaruka mu itorero kurudi mkanisa ngo uri hejuru y'inzu kwa nyumba azamanuke hasi asishuke chini. gutora ibintu biri mu nzu, Sikuwa tuko ndani uri mu murima kwa shambani azasubira inyuma mu nzu. asirudi nyuma kipani. Ni ukuvuga ngo Kusema dunia isi inyuma inyuma bayivuga mu cyandiri dunia nyuma msalaba mbele. isi inyuma msalaba imbele. Ndibaza ko ariko Baza ni ariyo ngingo y'abanyabintu ile ndio mwendo watoto wa Mungu. niko Yesu yavugaga. Yesu alisema Paulo nawe Paulo naye aje yagaragazaga ko aremeza aravuga ngo n'abandi na wengine jewe ndimo niko ndani bwa mbere n'abandi na wengine n'abakavuga uko bameze anasema kisi wao ngo bakunda wanapenda amaso ya hanze macho na ikasia kurudi kwa Bwana. donc harimo bayo Mko wa Yobu kuko nabo barategereje wako na wanangoje aho bari muri paradi wale kwenye na paradi. Yobu yahuye na Paulo akakutana na Paulo akafurahi sana, akafurahi. Akasema ndugu, inkuru yawe habari ya Mungu silisikia. Yobu yo baravuga ati ibyo yari yaraciyemo akasema ndani yarakwizera yarakwimenyetso yaravugaga ati alisema naho hata umubiri wanjye mwili wangu wahinduka ifu kiko kama jivu inyo zaburya vitu vinaokula zaba mu mwami wawe kimekana
Watakuwa na mifufuko. Kuzuka. Kufufuka. Abazazuka. Watafufuka. Wanajua. Nuko bimeze. Ndio kusema kweli. Hali byatombora bibi. Hakuna mambo kubahatisha. Ukwizera kwawe. Imani yako. Kufata. Yenyewe kama cha. Ndio kinatambewa. Kizahibuka kisi. Ndio kitakuwa kizima. Donc abantu bagomba kwigeza. Watu wakipesha danganya. Nukuvuga. Kusema. Hariya. Mujashuro yawe. Ufunuo Yohana. Amaze kuvuga yema. Akasema maneno yake. Arongera. Anaongeza hiki. Aravuga ngo nuka. Na mwenye nasikia. Ya hiki. Sema kuja Bwana. Utari muri iyo position. Wewe uko ndani ya msimamo ile. Nawe ntabwo yamuzuka. Yeye akumtubilia. Aravuga ngo kandi Anasema tena. Ufite inyota muri mwebwe. Aliye na kiu ndani yetu. Ibibazo mu buzima. Mwenye ganda shida katika maisha yake. Mwenye kumfanya. Nawe naserera. Na yeye kuje. Akunya maji ya uzima. Kwa neema. Kwa bure. Kubera iki? Juu ya nini? Parce qu'il n'y aura pas de tolérance. Hakuna kuvumilia. Mais frère, ibimenyetso bigaragaza icyo bizeraho. Ibimenyetso bigaragaza ijambo riri muri wowe rihagaze. Urifashe gute? Hano aravuga ngo hapa yeye anasema ngo mbega umwami naza. Bwana akikuja Nazaza wurujwe n'abera. Baboroga mumonyesha. Wanania mchana usiku. Abera bamabana. Wanamwita. Bariho bataba. Weko na nia. Bariho bavuga bati wino. Kuja. N'abatwara bajyawe. Wino. Kuja Bwana. Dongo umukwe. Bwana harusi. Dongo umwuka. Kusema roho. Aravugira mu mugezi. Semea ndani ya bibi harusi. Avuga ngo wino. Kuja Bwana. Aravuga ngo rero. Anasema hivi sasa. Ubwo muri bazako. Nibangabaza. Mimi sitajua. Nitabijua. Aravuga ngo zaza. Anasema nitakuja watu. Avuga ko zaza hu. Anasema atakuja peke. Azaza aje gutabara. Atakuja kusaidia bibi harusi. Kubera ko umwuka n'umugeni. Roho na Bwana. Bariho babana. Igihe nikigera. Wakati ukifika. Donc ibimenyetso Anama. bigomba kugaragara. Tunapaswa onekana. Hari bamwe bagomba kuba bari mu mwanya. Wanapaswa kumfasi. Bagomba kuba bakunda umwami. Wanapenda Bwana. Bakunda ijambo rye. Wanapenda neno. Bakunda ubwami bwe. Wanapenda ufalme wake. Bakunda kuza k'umwami. Wanapenda kurudi kwa Bwana. Bamutegereje. Wakingojea. Bakwifuza. Wakitamani. Isi iri Dunia iko mbali yao. Ndugu Mungu asaidie. Kugira ngo tube ili tuwe ndani ya watu. ariko hari ibimenyetso. Lakini kuko maalama. Ibimenyetso biragaragara. Maalama zinaonekana. Ugendingo. Kama niko ndani. Genda bimenya. Ninajua. Genda bibona. Genda byumva. Genda byemera. Nakubali. Ntabwo ari abantu bagomba kubikubwira. Siwe kinatafutia. Wowe. Ni wewe. Wowe. Wewe pekee. Donc hano Hapa turangirize kuri kanisika. tumalizie kwa mstari bwana. Tujye muri Matayo. Tusome Mathayo 25. 25. Hano musanzwe musoma. Sasa ni mwanajua. Matayo 25. Kama 15. Turasoma wa 10 wonyine. 10 wonyine. Sawa. bagiye kugura umukoraza abari biteguye binjirana nawe mu bukwe urugi rurakingwa. Mes frères, nta buryo bwo kwiga. Ndugu hakuna namna unaweza kudanganya. Ibimenyetso Alama birahari. ziko. Muri wowe birahari. Ndani yako ziko. Mu buzima bwawe birahari. Mu kwizera kwawe birahari. Iko. Ni ukuvuga Ni kusema ni twebwe ubwa mbere. ni sisi mara ya kwanza. Tubanza kumenya uko duhagaze. Tunajua sisi tunasema. Ni twebwe tumenya. Sisi tunajua kwenye Ni tunajua. twebwe tumenya icyo Sisi tuzi. tunajua kitu tunajua. Muri mwebwe rero Ndani yetu. ufite inyota Mwenye ana kiu. naze anywe amazi Uje akuje maji ya uzima. Kwa bure. muracyahamagarwa meze Mungali kunaitwa ndugu. ntimugume aho ngaho Usibaki vile vile. muzasiga. Mutabaki. Ntabwo azatwara bose. Hatachukua wote. Hano baratubwira ngo Wanasema araza anakuja noneho kisha sasa. abari biteguye Mwenye ako tayari. harabiteguye Mwenye ako tayari. harabamutegereza Mwenye harabakunda kuza kwe kurudi kwake. nuko aramubaza. Mwenye anamuomba akusaidie. Ibimenyetso biragaragara. Alama zinaonekana. Ibimenyetso biri muri mwe. Alama ziko ndani yenu. Ibimenyetso Alama. ni iby'ukuri. Za kweli. Paulo yarabizi. Wale wanajua. Yarazi. Shuwa. Shuwa. Kwa kweli. Yapo anashakia. Ntabwo abandi bari kumuzanira gukekera. Wengine ndio mletea mashaka. Ikibazo cyawe ntabwo ari abantu. Shida ya kusiwe Ikibazo cyawe ni wowe Shida ubwawe. ya kuliwe pekee. Mesaje Ujumbe. yaraje. Ilikuja.
Umusaraba mbere. Umusaraba imbere. Frere. Ndugu. Iyo ugifite akaguru kamwe. Hapo kana mguu mmoja dunia. Wowe message kugira ngo. Wewe ujumbe nakwambia. Wibuke mukaro. Ukumbuke mkiwa Loti. Nawe niko nameze. Kwa hiyo. Est-ce qu'il y a la message? Alipokea ujumbe. Ndio. Kweli. Est-ce qu'il y a la faute? Alitoka. Ndio. Kweli. Est-ce qu'il y a mikola? Ndio. Kweli. Est-ce qu'il y a kuna malaika? Ndio. Ndio. Ni abamalayika babwira abandi mukaro. Malaika na wengine mukaro kusikia. Yumvise ijwi ry'abamalayika. Alisikia sauti ya malaika ndugu. Barimo bavugana n'abana wanaongea watoto. Mukaro cyari mukaro. Kwa kanisa. Mukaro cyaraso. Mukaro cyatoka. Mukaro cyari yakira kasaba kwa ujumbe. Ariko Yesu aragize aravuga. Lakini Yesu aliposema wibuke kumbuke mukaro. Mkiwa Loti. Nyata. Ibimenyetso bigomba kuboneka. Zinapaswa kwa. Ugomba kubigiramo. Ugomba kubitunga muri wowe no kumenya ko hagaze. Yesu abakugisha. Yesu abariki. Turashaka gusenga. Turashaka gusenga. Hari icyifuzo hari mwene data Ngarambe ntabwo yashoboye kuza afite intege nke z'umubiri ngo turamusengera. Hanyuma hari akana kakira ni Ngarambe wenyine yongeye kuzana aka Christophe kabisa kakira. Turasengera Ngarambe ariko ndashaka ko dusenga. Birashoboka ko muri Chikamba uzera mu kirungani. Jesi ndi tayari. Abashaka ko tubasengera aze abwire Imana avuga ati numva ko yaze shaki kandi bitari mu mwanya kabisa.